tubahaye ikaze kuri Rugema na Talk Sport. Reka dutangire amakuru yacu muri La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikinyamakuru kigaruka kuri Zlatan Ibrahimovic rero akaba yaravunikiye kuri match Milan yatsindaga ikipe ya Napoli ibitego 3-1 anatsindamo ibitego 2. Uyu mugabo rero Milan ikamaze gutangaza yuko agomba kujya hanze igihe cy'iminsi 20 ku myaka 39. Rero uyu mugabo akaba yavuze ati giye rwose ndi igifaru gikomeye cyane, ngomba kugaruka mbere y'iminsi 20. Uyu mugabo rero we na Cristiano Ronaldo kabisa ngo nabantu batangaje cyane ku myaka ya 35 kuzamura bafite bakareno ngo bari gukora ibitangaza bya tandi n'abagabo bavunika ngo bakaguruka mbere y'igihe. Abataliyani bumbiwe cyane. La Gazzetta dello Sport kandi tukomezanya nayo iragaruka kuri match ya Juve ifitanye n'ikipe ya Ferencváros. Akaba rero Paul Dybala agomba kuba yagarutse kuri iyi match. Icyamakuru tubwira yuko rero ari umwanya mwiza cyane kugira ngo umunya Argentine ave mu bihe bibi amazemo iminsi hanyuma agarure confiance. Ari nako kandi ku ruhande rero rw'umutoza Pirlo akaba rero yavuze ati ndaza kumuha amahirwe yo kuza kuba abanza mu na Cristiano Ronaldo niwe mushaki ibitego kuri uyu mugoroba. Tutto Sport ikagaruka kandi nayo tubwira yuko Paul Dybala yamaze kugaruka. Akaba rero uyu musore agomba kuba areba ko yagaruka kabisa mu kibuga kuri uyu mugoroba nyuma y'ibibazo by'imvune yagize ndetse n'ibihe bibi yari afite muri iki gihe. Akarenga agomba kugarura confiance kuri uyu mugoroba. Anako kandi Pirlo yamaze gutangaza yuko iyi match idafite Demiral kubera ikibazo cy'imvune afite. Tugaruka muri La Gazzetta dello Sport ikaba itubwira yuko Lazio Roma igomba kwakira Zenit kuri uyu mugoroba. Rero ni match ikomeye cyane. Rero ikinyamakuru kigarukaho kikatubwira yuko rero nimba bashaka akwekeza mu kina kimwe cy'umunani kirangiza bagomba gutsinda iyi match kuri uyu mugoroba. Inzagi akavuze ko rero agomba kugendera ku busatirizi bwa Ciro Immobile. Tuzamukana kuri dello Sport ikaba itubwira yuko Gattuso Napoli n'abakinnyi muri vestiaire umuriro kwaka cyane kabisa nyuma ko batsizwe n'ikipe ya Milan. Rero Gattuso akaba yaratonganye n'abakinnyi mu buryo bukomeye cyane. Abakinnyi nabo rero bakaba bamwivumbuyeho mu buryo bukomeye kabisa ngo akaba rero ari umwanya w'ubuyobozi bw'ikipe ya Napoli kuza kungiza impande zombi. Twekeje mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru cyakatubwira ati na accident y'amatrain kabisa. Rero ni za gari ya moshi ebyiri zigomba kugongana. Akaba ari Inter Dombera igomba kwakira ikipe ya Real Madrid ku munsi w'ejo muri Champions League kuri San Siro. Ikinyamakuru kitubwira yuko abataka babiri bagomba kuyobora ubusatirizi bw'aya makipe yombi. Mariano Diaz kwandika ikipe ya Madrid mu gihe Lukaku agomba kuyobora ikipe ya Inter Dombera. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko uyu mubiri yatoroshye cyane ahagaze ku mpuzandengo muri iyi sezo yo gutsinda igitego kimwe mu minota 90 mu gihe Mariano ahagaze ku mpuzandengo y'igitego kimwe mu minota 130 yuzuye. Casemiro kandi ikinyamakuru kitubwira yuko yamaze kuzamukana andi kipe ya Real Madrid rero bamanuka mu gihugu cy'Ubutaliyani hanyuma Karim Benzema aracyari hanze kubera ikibazo cy'imvune. Marika ikagarutse ku magambo ya Antoine Griezmann ku munsi w'ejo akaravuze kuri relation afitanye na Messi. Akavuze ati Messi akaba rero ari umuntu we cyane kabisa ngo babanye neza cyane, ariko ngo ikintu kitigeze gishimisha Messi nuko Antoine Griezmann bwa mbere Barcelona imwapurusha kumuzana akaba yaranze kuza mu ikipe ya Barcelona kandi Messi we ngo yari yagiye rwose ajya mu itangazamakuru avuga ko Antoine Griezmann ashobora kuza mu ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo ikabitubwira yuko Messi ndetse na Frankie de Jong rero batari bukini match kuri umugoroba ikipe ya Barcelona yagiye gusura ikipe ya Dinamo Kiev. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko umudefenseur witwa Oscar Migueza ndetse na Clement Ngere bagomba kuza kuba babanza mu mutima wa defense mu gihe umutiti akiri hanze ibyumweru bibiri. Twekeje mu kinyamakuru Sport cyagarutse rero ku magambo ya Antoine Griezmann. Akaba rero yagarutse kuri Valdano wamukrititse. Valdano karavuze ko Antoine Griezmann agomba guhindura imikinire, agahindura imitekerereze ndetse agahindura n'imisatsi. Antoine Griezmann akaba yamusubije rero avuga ati ibijyanye n'imisatsi byo ati tubyihore n'ubuzima bwanjye bwite kuko ati nayihindura kubera umudamu wanjye cyangwa se abana banjye babanyisabye atari kuva bakishimiye ruko mfite ntari impamvu kugira ngo tugaruke kuri ibyo ngibyo rubanda ruze kumvugaho ku bijyanye n'ubuzima bwanjye bwite. Hanyuma akaba yavuze ko rero atagize ibihe byiza cyane mu ikipe ya Barcelona muri iki gihe cy'umwaka n'igice yimazemo. Akavuga ati nahinduriyeho abatoza batatu ati byari bigoye cyane kujya uniyadapte muri systeme zabo. Ati ikindi nkeneye ubufasha bwa buri wese bw'abafana bwa club atari kubw'abakinnyi bagenzi banjye bwo ndabufite. Anako kandi yanagarutse kuri relation na Messi rero avuga ko Messi atigeze yishimira kuba bwa mbere Antoine Griezmann Barcelona yamushatse ntahite ayizamo. Anako kandi ikinyamakuru kinagaruka rero kuri Leo Messi ndetse na Dion bagomba gusiba iyi match rero yo kuri uyu mugoroba bahawe ikiruhuko rero. Hanyuma Barcelona igomba kuba iri i Kiev kabisa ku isaha ya 4 z'ijoro. Movistar yahara mu gihugu cya Espagne nibwerekane iyi match kuri uyu mugoroba. Anako kandi ikinyamakuru Sport kinagaruka kandi kuri Victor Font waganiriye na Roman Pugate. Hanyuma Victor Font abizana mu itangazamakuru akavuze ko uyu muganga yamaze kumutangaza ko Gerard Piqué agomba kujya hanze amezi arenga 6. Anako kandi Sport inagaruka hanga rero hejuru urabona
itwereka yuko Marc Gasol yamaze gusinya ikipe ya Los Angeles Lakers. Reka twekize mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Express kikaba kigaruka ahangaha kitwereka rero resultats z'uyu mugoroba kabisa kuri wa mbere. Shampiyona y'Ubwongereza yasozwaga rero umunsi wa 9, akaba rero ikipe ya Burnley yatsinze Palace igitego kimwe ku busa cya Chris Wood, mu gihe ikipe ya Wolverhampton yanganyije na Southampton igitego kimwe. Wolves yatsindiwe na Pedro Neto yishyuraga igitego cyatsinzwe na C Walcott rero nyuma yuko avuye mu ikipe ya Southampton nibwo bwa mbere yatsindiye igitego mu mikino ya shampiyona. Daily Express ikaba ikomeza ahangaha itubwira inkuru nziza cyane yakoze turi y'ibinyamakuru kabisa mu gihugu cy'Ubwongereza kuri uyu munsi. Akaba rero Minisita w'Intebe Boris Johnson akamaze gutangaza yuko mu minsi 8 isigaye gusa abafana bagomba kugaruka ku kibuga mu gihugu cy'Ubwongereza nibura 4,000 kuzamura. Daily Star ikaba rero ivuga ati nibura dufite icyo twabyiniraho kabisa, ni ibyishimo byinshi cyane tujya kongera kugaruka muri stade. Daily Mirror ikaba ivuga ati mukoma amashyi kabisa mwese muhaguruke. Ati rero kino tubwira uburyo protocol iteganyije kugira ngo abafana bicare muri stade, kwegera ikibuga hazajya hicara abafana 4,000. Urabona ko kuruturi doko no ku kibuga ko kizengurutse ira nivo ya mbere hasi hazajya hicara abafana 4,000, nivo ya kabiri 2,000, iyindi yo hejuru ntabwo byemewe, nta mufana ugomba kuhicara. The Independent yo ikatubwira yuko abafana bagomba kugaruka ku kibuga nyuma ya lockdown. The Times ikaba yagarutse nayo ivuga ati kabisa baragaruka next week. The Guardian ikatubwira ati abongereza ati bahawe ikaze kabisa kongera kugaruka kuri siporo yabo kabisa, baza gufana ku kibuga. Ati rero icyumweru gitahazaza abafana nibura 4,000 ku kibuga. The Mail ikatubwira yuko Premier League ifite impungenge y'abafana bagiye kuza ku kibuga kari bakeya, ni bakeya ahubwo ngo bizatuma club ntacyo zunguka. Ni atanisha iyi nafere yo gukurikirana cyane. Twizamukirana na Daily Mirror ikabitwereka ngaha Jurgen Klopp rero akaba yikomye amateleviziyo kabisa, Sky Sport ndetse na BT Sport mu buryo bwo gupanga calendrier. Rero bakavuga ati Liverpool uburyo mwayipangiye mu kwezi kwa 12 ni ibibazo, match 8 mu minsi 28. Klopp akaba atabyumva. Daily Star ikabidetaya neza cyane ivuga ati ahubwo muhere muri iyi weekend. Liverpool yakinye ku cyumweru, sibyo? Ejo bundi yakinye ku cyumweru ninjoro, iragaruka kuwa 3 mu kino Champions League, yongera igaruka kuwa 6 saa 6:30 away ku kibuga cya Brighton Hove Albion. Ni hatari cyane rero. Klopp anikoma cyane amateleviziyo none uburyo yamupangiye kwezi kwa 12 ngo ni hatari kabisa, match 8 mu minsi 28. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyagarutse ahangaha rero kitubwira ati urukingo ruvura ubwoba ni ugutsinda ikipe ya Leipzig kuri uyu mugoroba. Paris Saint-Germain rero kugira ngo yikureho ubwoba bwari bwose bwateze impungenge muri Champions League ngo urasabwa gutsinda ikipe ya Leipzig kuri uyu mugoroba. Ikinyamakuru L'Equipe kikanatwereka ahangaha lineup y'ikipe ya Paris Saint-Germain intwaro zose ishobora kubanza uyu munsi. Urabona ko Mbappé, Neymar bahari, hanyuma bashaka kuza gukoresha system ya 4-4-2. Ariko kandi ikinyamakuru L'Equipe kinatubwira yuko Kimpembe, Idrissa Gana Gueye badahari, Keila Draxler, Bernat amwe bakaba badahari kubera ikibazo cy'imvune. Ari nako kandi Emmanuel Cardi nawe bamusize kubera shwa y'umutoza, nubwo umutoza niwe yahisemo kumusiga. L'Equipe ikagaruka kandi ku ikipe ya Man United rimwe itsinda rimwe na Paris Saint-Germain. Ikipe ya United nayo ifite match umunsi ku isaha y'ijoro rero n'ikipe ya Istanbul. Akaba ikinyamakuru kitubwira ko ari ukwihorera gukomeye cyane ku ikipe ya United ishaka gukora. Ari nako ikinyamakuru kinatwereka ahangaha line-up, ari nako kandi kinatubwira yuko Jesse Lingard akaba yarahuye n'uwanduye COVID-19 ntahari kuri iyi game. Eric Bailly ntawuhari, Jones ntawuhari ndetse na Luke Shaw bakaba bari hanze, mu gihe akaba Axel Tuazembe aramutse abonye ikarita y'umuhondo kuri uyu mugoroba rero ntago yazakina match ikurikiraho. Ari nako kandi ikinyamakuru rero kuri line-up yacu urabona ko kitwereka yuko Cavani, Rashford ndetse na Greenwood ari bo bashobora kuza kuba batakira ikipe ya Manchester United kuri uyu mugoroba. L'Equipe ikagaruka kandi ku ikipe ya The Blues Chelsea rero iraza gukina n'ikipe ya Rennes kuri uyu mugoroba. Ni na match turi bagezeho ya mbere kabisa kuri Radio 1 ku isaha ya 1:55. Akaba rero ikipe ya Chelsea bikina n'ikipe ya Rennes. Kepa ndetse na Pulisic ntabahari, mu gihe Jorginho aramutse abonye ikarita y'umuhondo ntabwo yazakina match ikurikiraho. Akaba rero ikinyamakuru kinatwereka rero ubusatirizi bw'ikipe ya Chelsea ishobora kuza gusoramo kuri uyu mugoroba. Akaba ari Ziyech, Hashon Odoi ndetse na Tammy Abraham bashobora kuza kubanzamo, mu gihe Ngolo Kante, Jorginho ndetse na Mason Mount bagomba kuba bari hagati. Ariko Jorginho agomba kwitonda bamugana ikarita y'umuhondo afite, aramutse abonye indi ntabwo yazakina match ikurikiraho. Ikinyamakuru L'Equipe kandi kinatwereka rero match nyinshi ziri bugende zizamuka kuri uyu munsi. Dortmund igomba kuba yakira ikipe ya Club Brugge. Ku ruhande rw'ikipe ya Dortmund bakaba rero bafite ikibazo cya Schmeiser ukiri hanze, Zagadou yaravunitse na Reina akaba afite ikibazo cya COVID yamaze kwandura. Abandi basore bose barahari, nta kibazo kindi cy'amakarita n'ibindi byose bafite. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Lazio Roma bakira Zenit twaza tubigarukaho mu kanya. Umutoza Simon Inzaghi rero akaba adafite Savic wamaze kuvunika, hanyuma urebye niwe mukinnyi
umukinnyi ukomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Lazio udahari, ahubwo umusore witwa Akpro aramutse abonye ikarita y'umuhondo ntabwo yazakina match ikurikiraho. Dinamo Kiev Barcelona ikaba umutoza Ronald Koeman rero uyu munsi ntabwo afite Araujo, Piqué, Umutiti ugomba kumara hanze ibyumweru bibiri, Busquets, Sergio Roberto, Fati, De Jong ndetse na Messi bo baruhukijwe kubera shwa y'umutoza. Juve igomba kuba yakira ikipe ya Ferencvaros. Juve aramutse abonye ikarita y'umuhondo ikurikiraho kabisa match ntiyayikina, yitwa Juan Cuadrado, ariko bakaba bafite imvune za Bonucci, Chiellini, Demiral ndetse na Khedira utaragiye no kuri list ahubwo y'abakinnyi bakina Champions League. Baka rero ikipe ya Juve igomba gukoresha ubusatirizi bwa Dybala ndetse na Cristiano Ronaldo, Bernardes ndetse na McKennie bagomba kuba bari mu mpande, Arthur ndetse na Bonaventura bafunga hagati mu kibuga. Urabona ko ikipe ya Juve ihari cyane. Ari nako kandi dusoreza rero kuri iyi nkuru ya Dean Henderson, umuzamu w'ikipe ya Manchester United. Umuzamu rero akaba mu kwezi kwa mbere ngo urwego kugira ngo azabone uko akina Euro, akaba umutoza Gareth Southgate yamubwiye ko agomba gushaka umwanya wo gukina nimba yifuza kuzakina Euro y'umwaka utaha. Akaba rero uyu muzamu Dean Henderson n'abamuhagarariye bakaba barimo baraganira n'amakipe abiri, Leeds ndetse n'ikipe ya Brighton Hove Albion. Ariko nibyo Leeds cyane muzamu mwabonye kara kazamu ni Messierien harya niko bakita, aka kazamu nta kigenda. Dean Henderson ahageze yahita agakura mu izamu vuba kabisa. Kandi umuzamu rero ugomba guhabwa umwanya kugira ngo bazarebe ko yahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Les amis, ibi byiza cyane.